KNF-P na gari singdagi tax khongkatnaba semlamba toll tax get security force na thugaikre hariba si illegal oiba mawongda toll tax get semduna miyamdagi tax khongkatuna lairamba KNF-P gi miyoisingi mafamadu thadokuna senakreba paw musribu tobaga loinana security force na gate adu thugaiduna mangankreba report amasu social media singa thakanarakli Hairiba sisu Sampur district manungda loan yadaba mawongda sajilamba check post amadi bunker sing security forces sidoktuna mangankibani Sur Sampur gi Songkong village the security force khutthoknabada lalhoba ama sikiba laikhidraba landing sang UKNA gi kedanati hattoklaga uniform section bani haiba UKNA gi wafam kaya mathadorakli Sur Sampur district gi Songkong village the nanung tilpung ohunga makhairam tabada security force ka khutthoknabada UKNA gi kedrama siraga khara mana sopan yaukibani hariba UKNA gi maikai digi laikhidraba miyoidu makoiga mari amata lainati security force na hatoklaba matungda uniform section bani haina maral sijelakri amaromda henglep kendra gi MLA lejamang hokipna submiat adubu akan mamongna condemn tawraduna thawdo osigi matangda misang mikhai nai da mamongda investigation sathaduna maral leibesing adu matik sabdandi pigadabani hen phudokibani Thaudo asigi matangna press na phangba pawgi matung inadi laikhidraba UKNA gi kedradugi mamingna lenmin sang khawi khula simaktadagini kunga mathoi suwa pera commando amadi Assam Rifles ki kangbuna none district bomdagi sanglaklaga Songkong village the operation sathana bo khonabada kuthoknabagi thaudok thokibani maduda landming thang laikhitabani local source ki matung inadi laikhidraba landming sang asi village volunteer guard ni hari aduba police ki makai degi security force no operation sathana bo khonaringai da UKNA gi kedar singna akan mong da nomai kapsalakpadagi handuna pungkhai marum hena kuthonaki Thawdok to the UKNA gi kedaram sikhi mangondigi magazine ga konaba AK-47 rifle ama nomai maru amasum explosive yauna ate polong kya phangkhibani hen report tawkhibani loinana thawdo asigi matangda case ma register tawduna investigation sa thabaukrabani Songkong village authority gi maikai degi security force na drone season ba yauna akan mamongda bombing sa thabadagi landming thang hawkip asi laikhitabani thawong asi akan mamong condemn tawi hari misi asigi matangda henglep kendra gi MLA lejamang hawkip na phungdokhibada thawdo us akan mamong condemn tawi security force ki kangbu na mihat ado fake encounter da laikhitabani haibadu kupsina na honabada miyoy du puraga sakhibani masina lamda masida justice amasum rule of law du kadaida leibigi haibadu asabu ngamoiri haujuk pawu laikhidrabadu gi haksang adu imung manung na sinarakpa laitri family na makhoi gi laikhidraba masa masu sing adu dignity amasum ikai khumna bu loinana aroiba mathom ngam pangthokpa yanaba imung manung na kusina gadabani hari mara sida UKNA na thadorakhiba siro lamana hairibana central security force na landming sang hatkhiba gi thawang adu akan mamongda condemn tawi landming sang asi UKNA gi kedaram sunati loinana laikhidraba landming sang misangni security force na makbo halaba matungda masada Shashiliva Mafi Marul Adu Lautolaga underground outfit mana na ba uniform succession kibani thawong asi Indian Constitution ki Article 21 piriba right to life amasum personal liberty edu khangau na bani thawong asi na tak libati kuki sina Union of India gi manungda political solution ma phangna ba demand tawringi marasida kuki singa si safe target oiri haina pn da phungdorakli loinana laikhidrabi gi imung manungi awaba sarugyari hedi Nagamisam taruk hat kibada siyanaba kuki militants na phanaba honabagi mahutta awaba mayuknariba konsakhulda operation sathaba sarkar gi misang mikhai naiba thawoni working committee konsakhulgi Nagamisam taruk hat kibada siyanaba kuki militants adu phanaba honabagi mahutta authorities ngi maikai digi awaba mayuknariba konsakhulgi miyam da onsinduna operation satakhiba siyamna misang mikhai naiba masum lujadaba thawona haina working committee of the Tangkhul Nagalongna thadorakpa chirol amana haidi chirol asina hai makhatana haribana liangmai naga village ama oiriba konsakhulda yamlaba security forces inadana operation satakhiba du khullasigi miyoising sathaba kahen ma thongni thawong asi akan mamong na condemn tawi so militant group ama oiriba khulai paiba KNF-P na Lairon Wi-Fi khulgi village authority amasum khulgi nupisinga khusamnaraga haukiba me taraga humdoida konsa khulgi anga amasum nupi yauna liangmai naga village ki khunja taraga ni pan phajinduna hosties oina thamkibani
अदुबु KNF-P ना फाकिब कोनसाकुलगी नुपी होस्टेस तरागनिथु यावना नुमित अदुमक्तरा सरपै मनादगी फाकिब सर्च लीडर अनि सेनापति द फजिंदुना कुकी तरागा मरिगा एक्सचेंज तौनख्रे अदुबु सर्च लीडर अनि यावना नगामिसम अनि अमदि मियोइबिगी लिसटकी वांगबदा तमथिना हतोलबा मतुंग मखोइगी मतु मतु कक्थलबा हक्सांगी सरुकसिंग अदु लैरोन वाइफाई खुलमयादगी फंगलबा मतुंग जून तरादा स्टेट अथॉरिटी द खुशिनरखिबने कोनसाकुल असि विक्टिम विलेज अमा ओइबदा नतना हौजिसु नगा तरु अदु लैखिदबगी इमुंग मनुंगी मियोइसिंगना कपतुना लैबदा नतना लाइनिंगी ओइना सतनबीगी मतुंग इना लैखिदरबसिंग अदुगी मथौ मंगम पांथोकनबा खुंजासिन ngairega lairibane खुल असी सूगे मखाद लैरिबा कुकी मिलिटेंट्सिंग अमसुंग कुकी नार्कोटियरिसिंगना हंजिन हंजिन अटैक सथदुना लैरिबने अदुबु गवर्नमेंट की मरी लेनबा अथॉरिटी की माइकेदिगी तमथिबा क्राइमसिंग अदुबु सथरिबा मियोइसिंग अदुगी मथक्ता लॉ की मतुंग इना जस्टिस फंगननबा होनबिगी महत्ता सिक्योरिटी फोर्स ना विक्टिम ओइरिबा खुल असिदा ऑपरेशन सथबा हाइबिस खुल असिगी खुंजासिंगबु इकाइबा पीबने मसुम मखोइना अवाना तारबसिंग अदुबु करीमता खंगबिदबनी मरमदुना सिक्योरिटी फोर्स ना खुल असिदा ऑपरेशन सथखिबदु अकन ममोंगदा यानिंगदे हारि अवाब मयुक्नरिबु खुल असिदा गवर्नमेंट की मैकेडिगी अतमनना सथखिबा थोंग असिगी मरुमदा करी लैबगी हाइबदु हंगनिंगाइनि नगामिसम तरु अदुबु हाटखिबा मियोइसिंग अदु हौजिक फावबा फाबा लैथ्रि अवाब तारबु खुल असिदा सथरिबा थोंग असि यामना मिसंग मिखाइ नाइबा मसुम लुजदबा थोंग अमनि गवर्नमेंट सथरिबा थोंग असि असुंबबु लोसिननबा होनबा थोंगनि हाइना पेनबा फुंदोकलदुना मियाद असिदा चेनरिबसिंग अदु फादुना अथुबा मतमदा लॉ कोर्ट ट्रायल सथदुना मरालगी मतुंग इना दंडी पीगदबनि हारि मोरेदा पोचे हुरानबिगी सांग हेनगलक थेंगनरी मोरेदा लेरम सेंट्रल फोर्स पर्सनल सिंग अतोप स्टेट सिंग द मिखलगी सखिबदगी मोरेदा पोचे हुरानबिगी सांग का हेना वंखलक थेंगनरी हरि मोरेगी मियामना फुंगदोरपगी मतुंग इना ममांगदा मोरे वार्ड नंबर 5 नेपाली बस्ती अमसुम मोरे वार्ड नंबर 6 अनिगी मरक्ते स्टेशन तोरंबा सिक्योरिटी पर्सनल सिंगना मथौ तौदुना लैरिङै मतमददि हुरान चिन्थीगी थौदोकसिंग असि खरा मखै हन्थरमनि अदुबा हौजिक सिक्योरिटी पर्सनल सिंग लैतबगी खुदोंग चाबा लौरगा म्यांमार रोमदगी संलक्पा मयाई काबा चिंजाक सिजनबसिंगना युमगी थोंग थोंनाव यावना पोसे क्या मनिंग तमना हुरानबगी थबक लेप्तना सथरि हारि मरम अदुना लैंगाना सिक्योरिटी पर्सनल सिंग मतिक चाना थंबियु अमदि स्टेट फोर्स ना सांग नायना पेट्रोलिंग सतुना हुरान चिन्थी तौरिबसिंग असि हन्थनबा खोंथांग पैखतपियु हाइना मियामना मरि लेनबसिंगदा अपील तौरक्ली तेंदकपा पॉम लमदम असिदा तंगदो लैताबा हंजिनबा पामदबा मियोइ खुजो खरा लैरि हैबसि मयेक सेंगले चीफ मिनिस्टर लमदम असिदा तंगदो लैताबा हंजिनबा पामदबा इरांग लोइसिन खराबदि सेल तानबगी पामबै लैररोइ खनबा मी खरा लैरि हैना चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचान फोंदोख्रि सिंगमखा यंगलेम लैकाई नंबुल मापाल दे लैबा सिंगमखा नंबुल मापाल डेवलपमेंट कमिटी की निपान सुबा फाउंडेशन दे की थरमदा वफम अस्माक फोंदोखिबने हैरि